ngithi mina uhulumeni sizomphoqa manje ngoba vele uye lo osijwayezana ngabe nalezi zinto lezi mangabe singelwele into enjengalena shuthi kunezingane engaba yizona izitabani namhlanje because of influence eyenziwa itelevision zagcina zithatha isiqomo sokuba zitabani iqiniso lelo njengoba nathi silwela ubhinqa bethu salwela ubuzulu bethu saboshwa ema-airport salwa salela imqhele silamahawu iwagcina usuligugu ubuqhele salela ubhinqa bethu nga-create isizwe samabhinqa njengoba siphila namhlanje it's because of the influence I have to the society. Iy'ngane zethu zingamabhinqa ngisho ey'koleni niyayibona ukuthi umntwana ngaphinda ngene washiya mina ngiyawenza kumsebenzi namanje-ke ngiqinisile-ke ngithi kini ngeke sikuvume lokho ucabanga ukuthi yonke lento eyenzakalayo iyiqiniso never njengamanje ngithi mina njengomongameli wamabhinqa all the Zulu people wherever you are hlanganani isiqiniseko sokuthi sakuvikela ngokwethu ngizohamba ngiye kwaShembe ngibike ukuthi before any mess begin abahambe beprotecte yonke lento ehambisana nosikompilo lwenkolo yabo yakwaShembe ngiphinde ngiye eNdlonkulu khulume nesilo ukuthi bayethe asifaka amaphepha ngoba izwe liphethwe ngomthethosisekelo sivikele imvunulo yethu ozotholakala igqoke budedengu noma kanjani abe necala njengoba kwenzeka ngokomthetho we-military law amasosha awunalo ilungelo lokugqoka imvunulo i-uniform yamasosha noma ikanjani ungelona isosha awunalo ilungelo lokugqoka i-uniform yamaphoyisa ungelona iphoyisa nathi-ke asikhuleni manje senze izinto ngokomthetho siphinde senze izinto nangokosiko inkani soyifica phambili imgodoyile yetabane njengoba ilunywa nje lunywa umhlume eyalunywa ilunywa umhlume eyalunywa ulunywa umhlume uyalunywa itabani zilunywa umhlume eyalunywa zilunywa umhlume ziyalunywa lemgodoyi yezitabani ilunywa umhlume imsuni yezinja ilunywa umhlume iyalunywa injola nje uyabona ngitshela iqiniso-ke mina lonke neqiniso lonke ngeke nilunge bafana bakithi ngeke nilunge yabona nogcina ngawo uhulumeni lona enimchaphazayo naye futhi ohambe evumela wonke amalungelo asangene uhulumeni evumela amalungelo asangene ukuthi anike amalungelo awahafu athuka lapha anikeze ilungelo lokuthi nina nisemthethweni emveni kwalokho akayenzi inhlobo into eyiqiniso lokuthi anakhela uhlula kunakhela amabhoshi aninawo amabhoshi weyitaba into yokuqala into yodwa nje lento le la kimi ngelunge kumsuniza ngelunge inhlobo la kimi ngelunge nani niyazi futhi deep down ngongizwe nomlando wamchunu. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Ubuyele ungizwe mchunu with another video saying ukuthi titabane vela tifuseka tihambe kokuqala nawo ngisho nema-toilet la South Africa atilokuthi minyana nalabanye bantu aye ema-toilet njengoba nohulumeni wakhona uhloluka ngisho nokubakhela ama-toilet uthi imbhetho nje le nto ye-government yokuthi bavumele abantu labatitabane lana e-South Africa ukuthi bahlale lana yokhuluma into letiningi kakhulu ngisho bamdrega bathini bakhuluma ngaye bathi usangene ungizwe uyeme egameni lakhe ukuthi vele gede indaba ayeditabane ke sana and it's like it doesn't even read his comments yet ngoba ngiyabona abantu bakhomenta laphana bayamdrega bayamthuka but like akendi lutho akaphendula lokhu nje uphosela ama-video kuphela. Please do comment what you think below down on the comment section. I'm signing out. Goodbye.